Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinol TV paindano jamane nogondi ado jamane balle hoda ka kunyi naga nawari naga tiga aga kumenu ga hajunu ngalla wakati sunan ta ko no terenka ti sonin ka kunna linga ga dangane yo ke sabu dangane o nasoro qoru menu kita o yikli o plato ke kama o dinari masala aga dangane sonin kan kane ke hokulle nogondi na sabunya honta ko sonin ka do ho honta bana lenki o ga emission be nogondi atonya ni dungare qore nati grab miroir ni soro qoru be no ga dangi gada batte be gadi batte ti wonu ga ta ngani trace ya o wa munana kunchoro qoro abugandi qore ngani koy sonin ko nga adu ku be no ga sonin kan kanne buku o ga kinne nya katti serebe sere sankinte ti qahara ndanye aga hama soronga hama ngalle ka ngatu ato ki gana ko no ku da ko njuko mante hibe no ga wakati dallante go ngari honne iwato no nanti serebe gani sere qore ani sere qore kebe mali no gonde onati hata minera ameganta ka serenciri imera kanyari o wa mundana timni papa onatanda assalamu alaikum warahmatullahi alaikum salam anari alhamdulillah merci lenki o penalty ven kama o wa munda annandu ko anke ni koy ngene madiasa magiraga wati docteur magiraga madiasa alors ngene son kenyai ankara jema bawani directeur d'école nyai alors nda école primaire nya jema soro sino tumianya na école primaire nga ke kembe sino kragi ndinga anda concours d'entrée nya lycée nga to mun brenga anda concours nya na lycée nga c'est pas que examen nga nya na ngari ni lycée nga ina suru tantan to autu akari bon donc keri lycée nga lycée nga na lycée bana ni mali di kembrenga ibat ni lycée terrasson de Fougères nkaranonga no ibenu ga khara Jonkuna Traoré aga président ayere bo Jonkuna Traoré aussi classe baneti à la transition de bari kembrenga ado Drissa Keita ay CMDT directeur rauma bon ado so tanta tutarang ogay bakali senga ikanya isu premier bon ngi kalamunya Amérique alors nti sasa en 1961 indépendance muti 61 alors donc manika wana nya oku benu ga khara ona kawan daga tawunya mundu bon ke khara science ki lendi donc ona ndaga nya ingénieur na kran nya kempena na litay malindi alors kenya mission dit voilà engrais wali tuwa ngado mara c'est parce que il a science nya qui l'intérêt to ko khore nya voilà ouais kenya nyima bon alors il faut ko xana daga ke mundu on arrête tabarakallah malisa magiraga o hagala tunanti ka ani meni nyoron kenyai na ndaga karanya daga jema o ken jema go halle yala anchara nonga yuabirene basarna kasuku non intabrine sasa saron ko tabrene wadu ana alla na hinne na sababunya tinde ke mananga ni kebe ganni babu suma dungne ire menna kara onna ti sarno ko dangani wala gara arna lolliga iga siran dangani nangara na ke karan kore da bari mane samargaga o munana tu annan ke karan kore akan pan dangani malin no ko nyeba man daga jamane palle na karanya da bari bon daga america alors indépendant 61 brenga jamal tu busun kini malinga pour que Mali on a khara ilo to onali bon Amérique ngara bus ni yeri kini kembrenga mais seulement yam dan daga Amérique watni hoy nanonga c'est-à-dire kota nanonga atamino ma ko se wala imani kharanya munda mo siri voilà madame mo juda bus ni yeri bani kini Amérique ni ru akini mais jaman tananda bus ni gidi angana bourse no kusaya anga ni kame bourse kini malinga ke kinendi ouais bon malenu bon ga bakali senga peut-être tanjike lycée bani tanjike kharalle makore am voilà kunya bakalo kita mais bourse no kube galinga nda droit la weta kana anga daga na yere voilà bon donc ke daga Amérique ya na Amérique bourse nyawtu ndo seretana watni almuzar muhali agani malien western malien soraila o soro hilian daga Amérique o da Amérique bursu mutu nan daga Amérique aken daga élevage na khara bon
ke daga télécommunication ki lendi ado électronique o gana ngari nanti a katinga hatamini leme nambu yere na daga gara Amerika aga kundanke pakati hatan kuluko do menaga aga ni aga haten karantenya aga kama parce que aga koranga ma filtré do menaga non université ko ni di problème tadi ko nanti discrimination ségrégation ita tuwa hata minun munda iwa hata minun torono no kenda université ndi d'ailleurs o gari me ina ankini famille américaine yo ina ankini famille goyi pour que vacances bringa anda daga kunno kunga kunna ndema fi hada marma kun daga voilà donc anu ido kun chitime quoi donc problème ma yadi du tout problème ma yadi bo na lycée kitere soro yugonu lycée ngana mo na gri classe hananga na daga wala lycée nga anaya ngama relule sino tamido hilo anke na kunchino tamido hilo njuti mandere ouais bon kembrenga ouais o ko akatinga sino tamido sikwani ke bon ngai dugutana ni sino tamido segui mais que besoin ga kasin kai c'était le plus jeune à ce moment là sino tamido segu na bagin kitere na daga Amerika yo o ngali yere soro gonu kana kenkita iwa karanta igo préparer ne yatina daga ni master igo nuna kembrenga i doctorat non préparer yo aka kada nyaka mo no bon Amerika diplôme ni sikwai iwatni bachelor a Kenya na sino nakati no godi iwatni master a Kenya na sino hile master après iwatni PhD doctorat doctorat ke watni PhD a Kenya na sino sikima sino nakati ça dépend bon nke ko Amerika ankara ngo matière nyani alors angara matière passée anga matière tana passé ne anga ma passé matière be anak sagi ke matière anta sagi ne sine mumanga quoi oui ana ama dagana par matière donc ngera premier diplôme ke nda ya sino ole sino nati na ya sino sikido tagande parce que vacances de ala cours ni gono master soro ya na sino hilingera ya sina bane bon doctorat soro ya na sino siki sino nati ngera ya sino hilido tagande do sino yeri ngoni ni karangu chunya ma doctorat kene karanya kempenga kini karanya kempanga docteur Majasa Magiraga o ya ngai nanti ke karan koreme doctorat sori gonu gana kitana nanuguta kenga nyini i wulato i agi lato anke nan doctorat kita nan to sino wane me ni doctorat kitani suro ni to sino tampile ale sino tumi 26 ans ngena ya 26 ans alors antari kenga li Amerique me suronga surtout ingénieur qui lendi quoi o ga kilo bunu tarana ingénieur qui lendi suronta nyamana ken agi quoi docteur Majasa Magiraga aka tarono aka ya no da yayi karan kore be ga amaga ken kampera dangintenya ne na doctorat kita hatan kulundo menaga Amerika dan ke jaman kore aya nyino nga hatan binde tampilo sino to no la lute karanya ke karanya no gondi anke da kan branche soisi kan karan kite soiji nan katanya na ke o gata nan docteur Majasa Magiraga bon ndi Amerika gra bourse kina won daga khara ana bachelor diplôme hana kita na ila din kita après watni anta bourse continuer il faut qu'on daga malindi sino hilima sino siki après ana bourse ana sagerni intam na continuer direct bon or donc il bourse kuto or nkimam dana sagengam dana karam yetimandi voilà alors ngera yamba gombe kenchi ken brenga alani Amerique nyam dana daga kasonga watni projet Apollo alors une société qui a gagné NASA Kenya na administration de tout l'espace qui a fait nous Kenya bon NASA kasi gabi nyamara ana kasi ngini université no professeur nunga ina recherche nya kilu ko ludi kilu kurumba no pour que sur na kadda na kasunga jawedi quoi bon donc alors bourse kita na krangunya na kungo lunya en même temps nge ra Kenya ya un professeur projet nu na katinya mara
bon projet bane nke occupé Kenya fusée ke sala gada kana awa balance ne donc anga mun na atelongondi daga mo bane voilà na nyanta illa kupene voilà et puis agana ho ngabaka gaz gana baka gaz tabaka facilement comme ça awa trembler ne quoi bon coup variation il faut pas que kena jouari ana ken ka minimiser sensibilité la trajectoire na minimiser bon donc kengolé ke kenya kinike quoi donc bus ni manga xarna nga kengolé yana kasu siki su wa rapport nyana le professeur na xey na zaki et puis o gadu takira sa na wa fusion ku équation et hoyni idradni wa ku loro o ku ordinateur kedi na haynanti awa gemme quoi gole ki wa gemme bon donc on continue quelques lignes mais seulement votre doctorat thèse on a un doctorat yana na golia yana na ko nanti kementa bon étudiant be ngai professeur maka o soro nakati so ku seki nazan golu be ngai maka kunda Kenya kini itesinga ila Kenya i doctorat thèse golu be ngai maka voilà kunchuru naka aka soro nakata sunya hata mino yeba non to ni yani hata mino bon donc kunjuro siki igolenya itezinga nkika golenya kawana yan tezinga me amayin tezinga ken golenya karanga goletana ka haikwa kebe ro kutun kalenga tabana ado anyi me nyahiye kama igan tabana donc la golutana nya ala kunya sababu nga pour que nanduta hanena doctorant kita o kenna so tantawondi rono kati digame be o kuso ni ko ga mu ko tarondi o ga ntatu mo siri naza geloku ga ntaho baka o da mu nanti maliye wano nga agara ka naza nga o tatu naza ke ga ni kebe Allah wa naza ke hatan pati ni so ni ko nga ni na atu hibe ga ni ba naza ni système administration yani bon ikun non ta gonde yana de mais kuna asu surveillant kalsinga kawana ndaga no kube aga yokuna kawana na kauma me mogombe ikun wole ni Kenya donc 1960 brenga irisuni nya i soro ndega ne kamundi bon Amérique nga retard na alors Kennedy ti bon il faut qu'on a hérinya pour que on kana organiser on a cédé de ma kasonga na ndega kasonga na sagandi donc il faut qu'il y ait un projet ça en 1970 gagné mais quoi donc il faut que qu'il y ait un bon pour ça il y a administration ko tahundi qu'il y a ni NASA National Administration National Agency for Space Administration Agence nationale pour l'administration de la science donc jamane agence pour que kamungolu na kamun kibaru la ga tuyini mo voilà NASA ngoleni ken bon donc NASA a surveillé ana contrôle kini université nyai pour que na recherche nya kili kurumba ngari ko pour que sun daga jawiri ana o ngina hay ana résultat kini NASA na kun kita ani ikini par exemple boyi pour que ana adabari wona kini IBM ana dabari pour que kuna gérer na c'est la gestion il faut qu'on ait Kenya agana daga na Marsi agana daga na nokutnai a sous-passé par la NASA bon donc il golenya na golenya pour la NASA il y a un daga kasonga brakebe nandiga kasonga akaba ko ngokudi yala seru ku mianda daga ba masinu nyani maka iga idegene na kasoke bon kasoke ana hay ko ogun yeke avoir tourné autour du soleil cinébanendi donc sono ake femme sini ngana yile awarni mulendi awarni khawandi bon alors il se trouve que kaso ado ko nyekesu asuni mo bani ouais gidu be nugodi o mara kemme ana non kay bon il se trouve que kaso ke abulama kinga tourner oku kara quoi awa Kenya na kaso bani di
o kaso talatu agana daga kaso nga bito sikiani bito sikanga kenya na ouais normalement donc awo ku karanga oku force na pu kaso nga tatamu si fois tatumu donc awa tournene alors kiyenga na kaso kita awati kaso ngiri kara ainsi de suite awa tournene akenyi menta briene mais kinya la akata uga wali agana do ku hali on tra wali après awa on kaso sigi après bon donc ora no voilà ogana de gana no kui ora no kube kanta la tukeni kaso yin na kaso ke hanken tanonga il faut ganda hankenya ngiri nan daga no quoi hanke hake be neguno voilà ando kenya daga kenga na nyama dura anyama ka kala no ngaba donc et puis kongala ko barke gawen tay na suro na home photo anyama danga na angana yo ken ngara yesa awa kenne kata nguyenga yabo bon kasonga anta futu mo siri de sorte que angana terne kasonga anga sote poa gore go ntaka tuini voilà anga matre doucement nga kenne parce que anta futu mo siri pour kana tere normal nga alors quand tu vas nga kana ken disposition soit jate lagana quoi et puis en plus de ça ko hanke ganta no nga poanta ampate kama sembe gore ntaka bon donc anima to angana je chauffene angana a fermer awara na température khore na to ko ama wari na wari bon ko pression ganta kamuke de kasonga angana no nga am pourrait en tant que sur place awa évaporer directement na kala ouais kenya ni iwa yoku gono ronanga ku pompe ouais pour que pression na nyadi kenya la boga dron an kala an pourrait tu va évaporer na baka kinga ko ni hibe ruga ngana kasonga iyo mo suru di gabiani maka na kisuka ne tawo mesa magaga wa munda nantri docteur yala hatambinne daga ke nazai anken kane ba bon kemi krangu kilundi parce que kembringa parce que dingolunya en 1967 kemi naza kadringa c'était au début quoi kani golunya na brakebe alors kembringa hata minu mani oku kiluku tranadito dari ngai bugo tenen karangunga hata mine université go ri dimbate tina here tunya na li lemun karangundi kunno kunga na la bama parce que lemunu kuma de muna atambini wari hiwe ga doctorat kita ingénieur nun kilundi bon ingénieur golu ngano ngame professeur nukusuni tuabu nyai atambini tiri donc tinke na nyako modèle nginari igani ngari kingi motiver quoi kinga ba ken kildia donc ga dugta en 69 ni na daga sina bani nyanonga ngaga kanu di nonga étudiant da wari atamina étudiant da wari sasa nanti atamina kala wai kran nyana ingénieur nun kilundi na kinyama doctoranga na toko sa barbe n'est pas blanche c'est-à-dire na nyanyi ndema wora na andi na rana surun karamu di wari ya sima kote yani atamina nda ya ma ka so pour kana kento awon kita mais yinki wali à 26 ans j'ai le même ndi agi shuni bane watu nanti atamina kala wanyana c'est pas la peine ana kaso na kento awon kita quoi alors kendi de ma mo sirnonga nasa ke hukumu ndondi docteur Magiraga est-ce que hokulu ko benu gagné ankara mo gono nonga ikaba kontenya ankibaru ngaba bah bien sûr parce que nala ko mo me dingue gari nonga goni yani mara nazangi lekedi mais gole tanani taunu sura makatu nyana duna moment chudi ouais donc ke gari keta sa ke université watni perdu université anari nonga intango tu automatiquement programme doctorat programme di itni tatu angara krangu benunya donc an examen ko anyala nan testé voilà nan testé na tuma atu ngani ko nan karange ke sege na qima voilà anga ni kebe alors électronique lendi anga kamesre wali iwa ke examen yana anga na ke examen ya
ina tanji ke sire bani auto bon ina coûté renvoyé voilà coûte ngaba ka programme kidi ira ba ngana kara doctorat nya no khutana yi quoi mais ken université bon donc problème yi tawno so makatwa aya bagandini bon donc ke gari ke tasandi na examen yana professeur dit non ali zaza ambugu université nai il faut kana kalamu tananu voilà anta tu zone nganyana mo kombe et puis ana tu nanti cartouche ni hilianya namara angara esu tabana la yana tabana khadi après iwan khatana nti na ke impresente ni nganyana ira présenter tahana be ni tokono nga nda du présenter nani anga ko karanye be ya mundu na kenda bari amma kenda bari ouais donc nga présenter examen ke tout ça tanji ke suru be gadangi inya sikandinga donc suru iliandi mbati bon on ke tahana nya ina ke examen da bari alors quel est mon professeur là ala tout nanti je suis un peu spécial donc a dit bon quel problème hay problème qui gani hibe anya mobile anya avion iwa équation différentielle mathématique ni aga nyana mogombe aga wurnu mogombe ko iwa ni kenda équation ko équation so la waro no ordinateur ndi na hay aga bujina mogombe anya avion anya fusée anya satellite anya missile mais aga hankinga kenyo ke bujine hankinga ila donc on a un modèle rono ordinateur ndi no ne pour aga sabatini voilà pour que na aken étudier aga geme hibiganya na en réalité il va être modèle de simulation donc sur mai katunya yana ordinateur ndi bon atina hay minga ya kitana kinga bon ara kinga na modèle no hilikita nda kasu siyanya na modèle no hilikita na ko ina nti ku modèle no su ibana mbeswa ngeme équation ouais. Alors na to duna su soro makatanya na bon ati ça c'est bien normalement que yang kawana nya sababu na ni doctorat sa parce que keme mada bari hala hana bon aga na Kenya na izu sana tampiro sino karagi doctorat na atona ke wara karanga otona hay iwati missile anti missile c'est-à-dire seregra mundana li Bamako bombardé a missile ngarni il faut qu'on a intercepté ana gemudi ina kanu nakutana voilà il ni cible ke ouais ma ko capitaine il faut pas aller oui akana me rencontrer non alors là poursuite évasion alors comme problème suronda solution qui ta kuwa mais agana igal déranger nia wat bruit hoga i bouger ne i équation kudi akenya kamoko ona ku solution mundu ona ku kita modèle wo magana ro ordinateur ngara goli hana benya donc wa su ko ni nanti c'est bien alors quel problème quel problème kumbay sur ma qui a étudié dessous poursuite évasion avec bruit c'est-à-dire avec dérangement la une solution kita antona kingara karanga ajona hay c'est ça missile anti-missile dérangement mais mesure angana nke angi megara une vitesse mesurée ne erreur ngadi ngana angi vitesse mesurée ne erreur ngadi donc il faut qu'on a filtre nya dabari pour qu'on a estimation stricte vitesse de position ngakwa donc il va être un filtre optimal on a qu'un high on a qu'un kagole nyama donc finalement atiwa alawa en thèse ndabarne thèse ki dabande wala golu kusiki oda kunyaro kendi mais ngara gole be nyana za oda ken publier ken maro en thèse ki no voilà donc c'est quelque chose maintenant o ya ngai angara ke sube ni ko kondo anke lo ke khar kore no wadi nankata soro twindi ni golle ke iga konto ke be dabarni to ko kubenu wana sara no kubenu ganya nanti aye anna ke ga ese nange se est-ce que manya ina karange ke exploiter ntai nan to ke munduwa ima to ko sagana nanti peut-être le génie africain bon là bon kuma na je pas ça seulement ngayo ko na drone c'est-à-dire deux soit tout singara golu be na surut na makatwa me nyana donc
ngadu ta kam professeur ke atibo oda nda teznya ti escorantai recherche continue ki letnadi akenya munda non katu golini dome urubon kilundi awa to sasa urubon nga ya goli gabe da barne awa ya munda non goli dome ndino ngeta kende ngerini afrika tardo ko goludi anya munda non continue toujours geli docteur Madassa Magiraga sorobe nu gana iganta to akana to nanti Madassa Magiraga sorobe nu gana igaseda élection présidentielle tahilo anya candidat nga mali nondi kembrenga wadangeti digamenga naza soronda higabe koni anogondi annan kawanyana karantai wanyana mathématicien nya kawanyana ma science nya kawa ankinyana nazanga bon ku goldu sudi a base ni mathématique nyai wadi mathématique jate kinyana a golunchu basnga donc anga mathématique nyana toujours anga kharna toujours donc alantay golu spécial nyana anga mathématique ke président khala mo siri alors ni to même kenki leni ngai mathématique nkarna ko tayo gon professeur ada classe ni chigindi ati bon besuna ke korosi tini ke korosi parce que awat nati to utar ngwani golunya ndonga baka donc il faut que natu nanti idin ke kharado me quoi classe ni chigindi ni ko besu quoi c'est parce que akenyi me ganai tableau nga agana kale enkiwa ada ala kemi wari huwa donc kenju ni kali ara Madassa Magiraga o ya ngai lenki ke tuwa ko kore be gani ke kundu na ngiri karange nga mali no ne nga America na ke tuwa ko kore kitanonga hata minira jamani wanonga ando kube nuka kahina na ke tuwa ko sanki di bate wana honne ko yaba bon ke nkamu nke ide ya na atamino na profitari d'abord Mali bon ngadu tin kala mu ngai me ngara sininya kala mu dina Amerique directement 1970 li Malindi nyamunda na Goliere mais amagemo en campesina banay bon donc 71 daga Ghana université de Kumasi na soron kala mu dina nga sina banay après daga Kinshasa 72 bon ndaga soron kala mu dina Kinshasa kadi ngari no nga ngani ne école d'ingénieur nga professeur ko sini tuwa mu ada minima ide donc nge bani ayi ma ata minima Ghana faculté non bon Ghana yigara indépendance kita so kutu jamana kutu Ghana donc kunda soron de kara bon donc ingénieur ni ma docteur ki lundi quoi bon mais nge kadi candidature posé non nga ndaga interview nga ndaga drone itina tokono nga parce que nyanga na chage na nyamba na sina bana ko nyamba ni sani ngada kana nonga bon itina tokono nga madunge après ngada kana nonga ça a été utile quoi ngara kilibo nu kara ngara surun kala ni kilibo ni wa surun mai kun kilun kama quoi Ghana taken palle hata minara nan kanya bana nonga anga daga nonga na ketu wa ya ikeni Congo Kinshasa Congo Kinshasa ngada nonga ex-Zaire Belgique y université polytechnique faculté polytechnique ingénieur no kilondi suñi Belgique ñay ata mine may maka kembrenga bon na sine ya no ngam en chagi kata Amérique parce que de na suron krango de Amérique école à Alabama ngada suron krango de sinabane yeli kenga i doyen bile su ani letin kayni tinali pour que na suron krango ni ina ko ngaka bon 72 73 ndaga j'avais 30 ans a dit chef de département de génie électrique parce que maître noir mani mahasa à l'université alors il y a directeur pour que na damino ko encourager bon na isro ben commander mais asuni to amu suni kan kasinga mo sere bon da sino na tinya no nganti no il faut que na chage Afrique donc les Kinshasa kadi mais ni to Kinshasa ni taunten Kinshasa mais ni dagana karamundi
Khassounagati Amérique chaque année jusqu'en 92 l'État malindi 92 ogana kinyerenga élection présidentielle kebegari odangari anda ewa parcours kore da bara no gondi na sigiran tana da bari élection ke no gondi alla walla kello no kendi honne ba bon ngari yere nda soro introduit informatique nga entreprise yo nyama kendi SITA Centre international pour les technologies avancées ndi bon nga ke créé o wa to on kiana kempenga surunga niveau be Amérique o wa me nyana yere malindi bon ajo peut très bien parce que le chiffre d'affaires sinahana c'était $100,000 Sinahilandi c'était $400,000 chiffre d'affaires. Troisième année la fichier électoral machine qui ça fait plus de $2 millions normalement. Donc croissance qui est en 96 tout ça ça montait très vite. Très bien. Mais le président en ce moment Alpha Omar ils ont mis des problèmes. Il a seguido. Oui, il va en tout cas ainsi de suite donc entreprise qui a kanu kenyani. Entreprise ke kene palle yala ando sasa kubenuga hanganga relation wandi naga ke ngani mari transition ke hanganga relation wandi naga iraga ande mana pour ce que angani kebe yaraga ko ni malenu ngawa. Bon, c'est ça aussi, c'est-à-dire il y a problème no ni loi. Donc ngara fichier électoral qui dabari. Alors ndaga jugement nga ma cour suprême tina in tout cas bon. Après, attitude gari quand même, en tout cas. Mais dommage intérêt, parce que l'entreprise qui a bon nombre, quel dommage intérêt. Il n'y a pas de ça, il n'y a qu'un carondi après quoi. Oui, qui a bloqué. C'est autant d'attitude. Aucun problème, ça c'est toujours là. Bon, quel est le problème? Il y a ngamunda hataminu na lo science qui lundi. Donc mathématiques ngati keni à base da livre d'abari pour les lycées. Voilà, on y a mon na livre ngati d'abari pour les lycées. Bon, ku livre nokunda hay nanti professeur de mathématiques nda école gabedi. Et puis hibenu ganonga itwa homa quel niveau sigiranta kemaka. Donc il faut qu'on a livre d'abari hibenu haju kan tametri. Élève ni mera wa sukarna aime. Nani an karamo ontanonga. Ouais, karamo ontanonga. Anga kibe karna ago karamo ngai nan karamo dai. Ah ouais. Parce que agara mathématiques ngani hibe. Angana di kekile na lire il faut qu'on a koi aga mogombe. Ayatna ana kilen koi ana kilen koi ana kilen koi. Ana kilen koi ni koi besoin wa karna. Besoin wa karna. Et puis un exemple fini. Aya utiliser mo mana kungur. So la wa karna. Nanga makilu chukoi angana sauter. Anta gembe. Nga ko ni menanti ndo professeur ngani xamna Amérique professeur yugo woni xamna livre ngadi a livre kedi anta ki lunchu koyni anati angana gere réponse ni kay bon c'est facile hein c'est évident mais anta koyni awa anyana to ko ke bihinda kada kan honne ouais anta ki lokoyna bon o ngana xamna mena odna akeni mena ko keda sa o wi arenta ala koy ki lenga ni hibe ana konto anti anga natuni explication no honni kini pour que nakata aya bwan donc anga makilon ko mathématique ngandi so mathématique ko teni anga nakilon ko sronga mathématique c'est très facile donc da kenya kile ntira nanti anga du ta mathématique na lycée nga tinke livre nga anta problème su kita université nga bon et nda honu dabari ere bon le ministre de l'Éducation, Madame Traoré, à ce moment, a bas irondine hondi. Et puis, à la lettre qui n'est pas un livre, Isrouni. Bon. Il y a un d'abari. Il y a 1000 exemplaires de chaque là pour le baccalauréat. Il y a un d'abari. Sur le bénéfice à Outou, il faut de féliciter. Dans les métiers d'Akini, avocat Amati, a dit Akini, il y a rien. Il y a rien, mais c'est ma dans les baccalauréats à Dangi. Aga dangi da bursun kina Amérique ati aga kina Amérique ati livre ku benu ya kara no ina kai katia parce que première année na ba ku livre no ka utiliser abi utiliser no
docteur Majesa Magiraga anda ko ne nanti na livre mbugandi chimandi tampi gabe wara bate livre ke anda agabondi ba na anda utu kan classe ya na daga wara kan classe ya pour ce que soronga kata livre ke valeur ntu bon ngia kaleni 11e et 12e parce que mathématiques a explication sur qui ne kun chinori 12e 11e d'abord et engrais hiba ka 11e kunyang deuxième mais approfondi donc ana ko kita ça suffit nge ko leñi kenya nanti kenga nawo hata mina karawa ni to abu mara tôt ou tard parce que la science maîtrisée alors donc j'ai pris contact bon nga ko na mo be gouvernement be nuga ibe kanu do hoyno ngari ko ibe kay la président de l'assemblée ngati ke gana pouvoir nga yiro ndini directement parce qu'il y a tout ibe kanu le senga ikuyin ke halle un peu donc à tout besoin tout le senga alors mais à gagner président ça n'a pas marché mais avec le j'ai eu un rendez-vous avec Shogel bon la même femme moi c'est que le Kama bon j'espère que peut-être dans 2 ou 3 mois livre nous pourrons romaliner correctement livre wa kuwardiro malindi correctement na la ko len ko ngani ide ma mo sire livre ke exemplaire ngabe nyani ba bon c'est-à-dire livre ko il faut qu'on en produise il faut en produire ouais ngira exemplaire no yono dabari yere 1000 exemplaires kunyime ngaki Kinshasa puisque kun ka halunya inda exemplaire no dabari bon mais o ga mu hibe di sasa c'est que na échantillon yari tne khadi chaque classe pour que on a approuvé correctement. Il a approuvé avant, mais en quelque sorte, on a eu le contact avec le ministre de l'Éducation aussi. Tout est très bien maintenant. Alors, il y a des décisions qui ont produit, à produit ni réunir quoi. Onati kenni hisire wadwa na ando kubenu kitenga mekiteni kenga ni hankamalu benu ga ye jamani nyimara ga wonde lengi wadwa na inakata ke hinya na hisobe na so malire me mpajunga karangenga i watu wa humu na tuwa ukebe ogara kana mundu jamani mballa hakino ime maga o ime sere maga o ime kannendi kenni hisire nyai yala kulli vunu benu anga ini dabari est-ce que lenki tuwa ukega ko romo gobe interni andi vunu ku ni falsifia maga na ansansi mono dano non. Alantai. Est-ce que Alantai. Bon, on doit copier directement, mais on a modifié Alantai. Alantai. Parce que nous d'abord Mohambe, nous avons comme exemple nous avons problème nous avons a des solutions. Problème nous avons sans solution. Ça va très bien. Alors, à Ganaro système de et puis on passe une maîtrise. Ça c'est très bien. Mais ça m'agrada, nous sommes un peu pris par le temps. Et quand Krinde n'a pas kati malire menchu en général, précisément soningalemo, puisque au coup on a karana honne, ou wasiki no karanyanchindi, nasa bunya na burmundienga. Quand les gamins n'a kati soningalemo na kati futu no kati karanyanga sabana encore rien. Bon, ça, son qu'on a femme nanti, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ça va, mais il faut qu'on en parle qui a lycée au moins. Et puis, il veut nous qu'il science il faut qu'il encourage qui t'a dans la qu'un qui l'est comme bon. Et puis on a son comme radin en ta coutume parce que on a mathématiques. Sengkong a raisonné mais gars simene il n'a morombe alors voilà quel de mathématiques ngeme toujours anga wali ari lisonu mathématiques kiloni Sengkong a kane quoi bon peut-être une table na kara beaucoup mais mathématiques qu'on ni kileni donc sur la lokendi na lo science ni c'est très bien et docteur Majesa Magiraga kan digamena no nga nyamunda nantindai nkera kainga makinyai anga munda na kenga avancer bon quand on va tenir ça avec le nouveau système là hein, parce que avant comme parti politique on a parti politique donc créé à cause de ça crée aussi des problèmes. Selon temps si nous gagnons pouvoir nous temps jamais na inki affaire harba na ya bagandi watni kinga yana ko problème pour et après
donc Kenya problème nge problème tu suruna politicien kuna hinu ngali kiletna kama bon ita jamane na hamundu no réellement parce que har ke gama yere nda mali profiter di mosri parce que baba akin ti gani eni dabarni ina skonti da ti bon o ko ke dabarni yere quand tu es un professeur kita il va nous garder au cours remplacer ati ke din ke dossier mbagani to ke hawo makadisha ti ke ndi dema mo sri igani eni ke dabarni mali hangamanu be nunga lenki transition no ni hara na transition ngana dangi igana kiri na alla wantu au ke kinni alla wakapi na ngoli di batewa mais que position toujours le Mali hein à aucun moment Mali ni ke khina antina li golida hari ngai 92 li di ni nyai ndo frani president mais amin herin keri ndim pa yunta sresui ni mewa sitanda barne o akhnya khempenga mais il ngala ni golenya normal nga bon en tout cas je suis à la disposition du Mali nda Kenya ko ndo ko ngai pakali sendi o deni ana daga to awumudu na lari ti o jamanendi donc je suis toujours disposé. Docteur Majasa Magiraga warni orang kiri plateau ke kama penalty ven plateau kama anda kerne kenyimi warni digala kare be kama makati telespectateur na Allah ke ngoni bon keni première chance nya ina che conférence son ka kanendi na son conférence nya français ndi Zaire no do hono na nya français ndi yereme na nya français ndi et puis na campagne no kanya ndi ya bambara kanendi mais vraiment je suis très content gato sene son yang kan ndi surga wat ni est-ce que national kan mo ko ndak ni ministre de l'éducation ken ko danga daru atanga son kan mo ko ndi oui c'est ça donc c'est un plaisir que linda mo merci beaucoup yala o kana kri plateau ke kama dari o wan kitana ora ga da barne kanu tanalo di français ou bien mamara kan ndi wa ouais ora ouais bon men kay de kana nyo sasa kumbane narni tala tanko tanga inshallah bon nga ken ko nyana ire lendi nga sa ine kata Kinshasa wallahi odo ken naga wa programme ne o gan ko nyana mo merci beaucoup andalo o ken de kenyimi nari mosri ila tv pa indano serebe ganyo maga o platon kama hoda kona gara Kenya ni docteur Majasa Magiraga ya ken ni soni Kenya sira kore wa maga mali no ndi to ko kore maga onati hata minra hana be gara nazanga a Kenya ni ado ke to ko kore ada livre ko bwani livre kebe angana akara na akitana akara mathématique kilen kama ada ko har mo gantanga anke nga mathématique ntu honne anyi mi adu dangene ni nandaga tibabu no wana saro na ge hiri iklas no ndi i mekanenga keme ga corona dulo ko to ona bedema docteur Majasa Magiraga merci na na tandi wona ngana ga do kan de Kenya à la prochaine merci bien. Okay.